кері қойтарғалар шундағына тұрып қал екен ең пайдан теп әгер ғырғалар үйедінен мен бет кәріштен шуңа көрі ғұмыр бойы мені хақлап ерті ізге фәрештен ең пайдан теп әгер ғырғалар үйедінен мен бет кәріштен шуңа көрі ғұмыр бойы мені хақлап ерті ізге фәрештен Denise tapar Zaydulla töbeginde kaldı Koş yılganan isken hudarımdan Ömürlükке yeter göz aldı Kim fayda tipegir hırağalar Iyelenen min bit karıştan Şuna göre ömür boya meni Haklap yürüte izge ferişten Kim faydan tipegir hırağalar Iyelenen min bit karıştan Şuna göre ömür boya Sırma, yunluğuna. Selamünaleyküm. Vale. Hey. Nerede? Adliyaha. Uhadı ayaklarını soluna indi. Benim kızlarım var. Vah. Разведчик партизан. Nerede? Upma billaha min. Şulay değil. Девушка тугай. Sen aytan Şevkat Sergey'nim tişu. Şuay temini. Şulay değil. Öyle işittim. Ben Şevkat işit kayfısıyla. Ne? Sabah. Kazakayım ol birimle. Kaynışıma. Ne? Kup silemel mi? Tegel kızlar kile. Bana etkir Ay, ben bir mola gidelim mi? Yoksa. Bir tepeş mi bu? Şimdi bilem rahmetli. Ne bilem oğlum. Var ne? Davut in, Davut. Давай. Ne halere babay? Bir kayılar kadar var biz. Hadi. Ham babay tegi koşayın. Olmaz mı? Sen Rahmet. rahmet Allah'lar. 60 yıllığına gittim. Поздравите, конечно. أخيرا بذكرتك أخيرا بذكرتك هم وهم كان فضل الكتب ذاتك هم مردان فرول فقالين أندرا لكن بسيطة İyi onda yürüme, sirke gittik. Туханит не сел, да, бабай? Туханит не сел, да. Yerler ismasa. Kenapa?
Tekrar. Semolla mı düştü bir? İrte sesine sokan bütün kulturlar 2 yılda bir iftarda vesile pratikte işlendi. Yalan tadardı, halam kaldıklarından tadardı 2206 iftarda işlendi. Yalan tadardı 201'de ağır vardı kanalısında kişi yok deyip kayıtlar. Etruf, batın kızlar, hem kaybır illerden bir türkümeci kayıtlayıp bir günde 3 günler yok. Yalan solak için derduruşup işlenen yığın günü yakşı kızartışlarına karşılakan isteşler bir kul. Ve izlebi, zın kapıda 274 iftar yerişkerler. Safarı bir sürü uzabrini yıkırsa 225 iftarlar. Askar faydalı uzabrini yıkırtımlarda sesi bitirge gerek. Yağılık moylağı materyalları hiç sesi uçunduna verilgen. İptaşlar bir neçe hüzgünen malsalıktan ağır kış uydup gitti. Onları içe geylevlerge urunlaştırgan. Moldar hanı o'tgan yılda savaştırganda kanişli kay bir türleri edirek. Boyda ola tanav Zaynullah Eyüp Mersin Barkor Tarıklar 634 Elif o'tgan yılda hibir yılında tarıklar doğru etti. Vaktar bir ilde 25 o'tgan yıl bir ilde 21 bir başka attırganda kaptagandı. Allah Biz bularını Kosta Miska'da havadan altı koyun, aslında kılıcı 1 milyon kadarlık benim saf oldu. 2 yıllara gelmedi. Benim siberolu kıyım oldu yine çünkü pek bir çok olsun bu havuz savaşı tabi gençlik yapmıyor. Qadrli bizning siranlarsi bu bobay Anvar bobay. Biz sizga bugun qonaqqa kelirga bo'ldik. Sizning bilan so'g'ish turida сөйләшеп алырга. Менә әле biz sizning bilan televizordan video запись карап алдык бит инде. 1997 елның Исламулда соғыш батырларына ачылган памятник ачылдылар. Шулдагы мәгълүматларны карап алдык сезнең белән. Шулай булгач, шул соғыш вакытындагы вакыйгаларны сезнең белән әзрәк искә төшереп алырбыз. Сабух бабай, беренче сорау сезгә. Менә соғыш башлануы, сез беренче ничек ишетергә туры килде? И кайчан сез соғышка киттегез үзегез? Кемнән ишеттегез соғышка киткәнегез? Соғыштың башланганын мин Ялан ни Багалювка дигән урыс авылында көткәндә ишеттем. Руслар урамда ишеттем мин аны руслардан беренче. Шул елны көткән Багалювка дигән авылда. У елны әйбәт кенә көттем, икенче елында көттем әле 42нче елны тоже шул рус авылында көттем. Ничә яшегез? Ничә яшегез? Вакытта миңа 17 яшь, 16-17 яшь. Булай. 16-17 яшьләр. Бабай, ничәнче елны сугышка киттегез? 43нче елның декабрендә. Армияга алындым, мин сугышка китмәдем әле. Беренче Бакуга эләктем. Баку шәһәрендә хезмәт иттем. Шуннан мин анда бик каты сирләп киткәч, мине хезмәткә яраксыз иттереп кайтарып җибәрделәр. 44нче елның июнь айында кайтып кирдем мин авылга. 44нче елның июнь айында.
Ama nişip oldu Subuk babay? Koytkas şimdi bir katı şiirlep aldım da şundan adarak yal etkenden soň kolhozda işley başladım, kolhozda işlenim. Azrak E, bacardım. Oktyabr oyuna saklı konuk bulup işlenim de min bitindi yatim bala kıyın yaşavı ağır bir ağay miňe keňeş etdi. Sen enekayım уже почти военный формасасын sen ni qas frontqa ty. Min onun tüzi bilen значит min qasıp вынужденный boldum qasıp giderge soğuşqa. Gittim. Meni значит mana әле бүгүн күндә isen Sufyanov Ahurla Герой социалистик труда şol meni aksiyon станциясына саклы at bilen itip koydu. Otan? Nişançı yıl. 44-nji ýylyň oktyabr aýynda 22-nji oktyabr günü ýydan çygyp gitgäýnik. 25-nji oktyabr günü meniň tugan gün eken. Men any poýuzda barganda bildim türkü. Dörtte bildim. Sizni sırası kabul ettilermi? Men әле poýuzda gitip baram. No aksyonda da как раз не тройне. Bayani işalın tura. Şunan kapka tege işiginan zor işiginan askanlar, koraylar. Min bayani formada bolgas, min indi soldat. Min aytam min voyanski şastan turup kaldım. Oldaym bit. Oldap aytam. Voyanski şastan turup kaldım. Min aznaşit. Ayda mında kel. Meni sakırıp alıp, ötüler sakırıp alıp oturttular. Kütärip aldılar. Şunda indi Günaşımlığına karşı tip aytayım mı? Meneviz tamakның Zakiyev degen bir ağay, yana bir Ursaynyky Gizzatulin degen bir babay, ulrak kişinin babay tip aytayım indi. Şular как раз özübiziň rayonnykylar bolup çykdy. Şular nitip әле bir 3 gün meni oşatyp alyp bardylar. Nan 3 gün soýun produksiýa berip duralar. 3 günge ni payokka kirmegenmen bitinde. Miňe ni nişap bir ortak kişi. Men temine şolay iptaşlar da aýtyp durarlar, şetne ýoldan podabrat etdik, soldat niden işalonundan turup kalgan. Şolay ettirip meni oşatyp alyp bara 3 günden soň meni özüme payok bere başlandylar. Şolay ettirip näşet men frontga ni запасный частька электим әле мен başta. Birinci barıp Bilastok degen şäherge barıp gittik. Bilastokta bizni bombit etdiler. Şunan soň poýuz tuktan indi. Poýuz öte orta bilen çygyp gitdi. Biz taralyşyp indi ýyp alyp bizni geri urmanga alyp kirip gitdiler. Şunda urmanda indi iler покупательler diýler indi mana воинский частьтан kilgen ofitserler kim ni kerek soldat kerek avtomatчик pulemetчик artillerist şunday связист şunday kişiler ýa gün avtomatny rotaga alakdym. Komandir rotam Timoshenko diýen старший лейтенантine komandir отделением младший сержант Patirin diýen niga при полку dip atalayındy bu. Poluk aldyndagy avtomatny rotaga alakdym. Ýaşgyna razvedkalarga ýörenip ali şolay etdirip birinçi frontga baryp alakdym. Iň birinçi boyavay kreshini deganim şoldur indi. Varşawany освободитdik. Sizge Enver babay suguşny koyda uçratyrga tory keldi. Birinçi koyda işitdiňiz? Tak dip aytila, men 41-nji ýylyny, 42-nji ýylyna men Moskwada boldum. Tak, men
тиз генә сөйләймен. Ничек кит Син тик кенә тор. сугышка сез ничек киттегез? Шунан 41 елына кетті сугыш. Ә безгә Нуны зарплата алырга түгел, электростанцияда түгел, инем, ладно, мин аны сөйләмәйм. Шул көйгә мин нигә киттем инде башым, нигә? Западка. Кем алып барган мине? Черт мамы знает. Шул көйгә миңа 17 яшь булган. Вроде, барзак. Минем шундый солдат, айны костюм, шунан армейский форма бердилер. Шу көйгә кеттек, күп бит ул, сөйләсәң. Төтен, дары төтеннәре, Смоленскийдә, аха, куркам. Теге нейли дары төтеннәре ни шартлайтны, ладно? Шу көйгә бардык та шу көйгә рейс безне еңде, Беларусь. Что это значит, Беларусь? Шунан киттек. Аны себох син яхшы беләсеңдер ул. Моны минем баш. Моны, конечно, ул 46 ел, 42 елларны топ пленгә эләктем. Шунан киттем мин. 40 елны эләктең. Түгел, кабаланма. 42 елда мына мин немеснең шундай вакытында минем бит 17 яшь җиткән. Кая бара? Ни шу көйгә мен әйтәм, андай егетләр әйтә, агайлар. Давай, касайык, давай. Шунан пленгә эләктем. Брянскийдан biz anda 30 kişi 20 sezerinde ладно. Şu köyde biz Karasovka yeterek Karasov ötünde. Bryanskiydan. 20 kişi ayıgıl. 50 kişi partizanға қастық. İngilizmiş partizan. Bunda gelgen motor, bunda 30 20 kişi, bunda iş mujik fres. Мен айтам, конечно, мен иңлауына ветінде олай егітлер бар партизанға. Бізге берділер, мұға 30 ненің винтовканың нелерінде берділер немеслер. Оңаға. Мен может оңларға, оңышырға мағу. Şu köyge biz Melinka deganida sikirdik. Poyezddan. Poyezd bara әкіріңіне Karasovқа шына секіріп қалдық. Мен сыбыққа сөйлеген бар. Ну ладно, өзім сөйлеймін мен. Şu köyge біздің 3 күнге не бар? Продукты. И
Біздің не бар тағы боеприпас. Винтовка и не бар. Шуке қоя, бірәсі Монголин, айни бірәсі не. Шукеға Березина деген жерде бір қыз бар ені, оға бір пальтағына керек. Атайы бетім, қызым атайын қойды. Атайым жоқ, тегі қыз білен сөйлейбіз. Атайым жоқ менің. Мұна сіңе пальта береміз. Мұна деген нелер, қызлар кие тұрған пальта. Атасы қайтты түнне ұшы уақытларда. Шылан атасы сез қайдан, тоже партизан. Шукеға мұна ергегіне кірді 12 километр мұна Березинаға сығарсыз. Шылан сізге партизанлар ұсырар дейіне. Шукеға Березинаға мұна шы жігіт, мұна ағайынды о, жігіт үйреткен күйге шу Березинаға кірдік, іс мұлай тұра, бізде винтовкалар. Аттым метім, енгіл ұлысы мен хаваға. Тегі іс мұлайны. Тоқтағыз, жыл шондай. Шынан тоқтанылар. Келділер, біз Березина ақырында лелеріні, мыйықларына қаржақ, бұлар партизан дегітлер екен. Біздің неге Березинан алып кеттілер, біздің неге большевик отрядына. Большевигінде менің ненің отрядның неге? Исімі. Шокиға бұйдыңғы менің мылтақны алдаттығаны сержант, мұғышарт мамызын айт. Шокиға барып кіргәс, как милиционер бізне түгі нейден? Кісесінен ояғына қатлығы текшірділер. Шынан екінші күнні мия амға 302 деген пулемет берділер. Уже мен, уже партизан. Ведь немецкий пулемету, немецкий амға 302. Ведь таңайалар. Большевикте оның командирлары нелері, весь отрядлары бар. Шокиға. Ну енді не тепсілерге керек. Мұна амға, ну это она отсалим да мейна. Пулемет. Отада. Пойыз шартлатқаныңын сөйле. Пойыз шартлатқаныңын сөйле. Бәкәйі. Разведчик айни. Ли бұлдығында командир айни. Мұна бошым. Подрывник. Подрывник. Шына менің нейін командир нейінді Власов. Нейніку. Ирақнақа. 7 кіші бір қыз пойыз шартылдамыз. Тұрма. Пойыз рахат кіреміне пойыз шартылату. 300 метр аны ұшнұр, авитаңа нее керек. Ауыздан нее сықмасын. Бір қыз ері, мұна 6 кішіге 7 қыз. Как
леквік ері бәкәйім. Қыз биту, мен дау как егіт кіші. Шу Борисов деген лейден біз толыны ұшылайғына қоя тұрғайдық. Релісінің лейіне қоя тұрғайдық. Мұна неміслер оңнаны. Олар да бит солдат. Оңнаны бит яшшік. Сонан біз темір жол астынан шнуры білән летіріп қоябыз. Мұнан патрульлер ері, аны шнурының қая ерігені білмей. Әйхә, біздің тігінен 300 метрдан біздің нейі бар? Связь. Шындай. Шнуры тарттың есе, поезд хаваға ұша. Мұна сіз аңласағыз, аңларсыз, аңламасағыз жоқ. Мұ қиын о. Ойш, поезд дегістата танкылар. Орудияларында немецкий, біздің лига бара, біз партизан. Ана шу лине страмит ете тұрғайдық немесінің білияқаның. Ну, мен әлігіне күләмі, конечно. Уақытта мен зверінім. Хотя мен 18 гіне яш болсының. А меңа күлерге не бермәлі страна. Только итләшірге керек. А неміслер біздің неткәс фонар білән. Ашарт партизану әлі қайдау. Эткөвік. Уже урман арасында. Шонда енді қызықайым. Аны әрінде дестіветіні. А мен аны туғыз шалон. И бір көпір шартлаттым. Конечно, мен гіне түгілу. Үш егітім. Но әрмәнін. Әнвер әрігіне отырауы күліп. Ол уақытта меңа күлі қояу. Менің командир бар. Вот, менің 5 кіші, 6 кіші, 7 кіші. Менің большевик отрядының команда. Сұрай, о бізге бет ответ, отчет берге керек. Мен шартлатусы. Мен шартлатусы. Крисаков. Криса. Әнуәр бету. Ол уақытта илаю. Ол уақытта иламаным мен. Үш көпірді мүш. Онанын пресс көпіресінде ері. Біз ұрман суға келемізді. Лига барабыз. Шартлатырға. Лейне. Көпірні шартлатырға. Лине. Көпір. Железнодорожный линию. Көпір. Шау. А біздің не білән толтына алып барабыз, тол. Овыт су тауышы да естілмесін. Овыт развей партизан. Су шукиға көпірастына барабыз. Икәу гіне. Тігі 20
килограмм толны салабыз молайтып кына, матурлап. Шунан не белән генә, монда часовой йөри, темир юл буенда. Шунан безнең нене толны яндырып китәргә кирәк бит толны. Жукига. Итәбез дә инде аны как сезгә әйтүе дә кыен. Жукига шетелгә төрттең исә, тамагы тарткан кылгайды. Не теге патруль йөри тим күпер өстендә. Без су астына yüzəбез дә, безнең победа Жукига киемне киябез дә, әллек. Шунан шартлай өтеге безнең күпер лейтиган. Подполь, не түгел. Ну, или шартлаттык. Аны сибух аңлайы. Үш күпер. Мына Лиза инде у. Мына Польшада, айтылда Беларусь. Менің жүрген жерім шунда у. Сибух может біле. Кенізберіктер түгілмін. Кенізберікті білен өттік бит білені, Кенізберік. Не, Латвияда. Латвияда. Кенізберік. Өйтінде Кенізберікні 5 yıl yerinde o. Onda da yaşlık yegetim 25 Niza kayttık. 25 yaşında kaçtım. 25 yaşımda. Onda o 5 mertebe ranin. Şunun Ozaktan Kalininde en ozakka neyim ağır oldu bit. 40 ay ne? Kalininde arkama, koluma, ayağıma teyze ne biten arana. Ularga şuna Kalinga itirip koydular. Şunda motor болып yerenim. Şuan Госпитальда. Motor болып. Aranen bir ay ne verdiler? Protez. Onda gelgene 30'lap yigitler otura. Lo yigitler bitinde kızlar, yigitlerini yaşkına. Yığılıp gite. Oh billah. Oralay. Ne yığılasın? Küleler milen. 30'lap yigit. Lo malayla loydu, malaytın soldati. Şulay tep. Soğuş bütü bilen, ne bilen 8 ay Alaşo Kalin'de yatkanın sonunda kayttım. İneğimnin oşarına yok. Ahtam tigen neyim var ini. Tuğanım şu kiga keleş aldım. Ona 19 yaş olsa, ben 25 yine şu ki dünyanın
Küte barıp, küttük indi. Mavitali balalar doğdu. Buna degen 8 bala şuna hazır men hala 30'a yetti, onu çıkılar. Oh, Өзінің қалған үйінде отырайын деп. acı. Evet. Қалған дүние мына үшін. Buna sizge söylep oturamın, yigitler, kızlar. Oh, amenin 30 lap, onu çıkılarım. Hazır kiyevge vardılar. Kayısları keleş aldı. Onu çıkılar. O Enver действительно награжден. Мунавитул солдаты. Ну, наливай. Сыпуғалай хедіне хоғышқа барғас, нінде боқты қызметте ұшаны. Бірінші орманға кірген кейге біздің өзі воинский частқа беркете башланылар. Мен 407 деген стрелковый полыққа ілігемін. Автоматчик болып. Айттым бет, бая айткенімше. Командир тұрыптыр, командир отделением Потырин, командир ротам Тимошенко, командир взвода старший лейтенант Ситников ине. Alarak kanalındayım. Bolalar bilmez itan. Benim bana koya seni su jetkensin. Bana komanderinin kim ekanin bilmez biteli bolalar. Vat ona şunu söylesin yiğitim. Onun Командир полкамда unutmayayım. Kort kına babayını Ищенко Иван деген бабай, командир полка, подполковник ине. Медсестрабыз бар ине, Мария деген, исімін гына білемейін, фамилиясын қатырламайын. Значит, шул полықта, значит, хизмет иттім енді, ранен болғансы. Нейді? İsmet'i var abi. 12-ші ғинуарда, уже 45-ші жылының 12-ші ғинуарында ранен болып госпитальға ләктім. Ранен контужен. Контуженда жазылған менің әлі де справкаларым бар. Слухай речи деп жазылған. Sebab kontuzyon buldun mu? Контужен болғанмын. Сыпуғалай хедінде қолаларына олуда қатнаштығыз. Қолалар деп нені қазір қолаларында ұнытып өткенмін. Бірінші баяда айтып өттім. Варшаваны освобождать еткенде, Белостокны мен бит барып кіргенде Белосток освобождениені, Белостоктан олдарақ Вышков, Вышков деген шәһәр, шунан енді 17-ші ғинуарда 45-ші жылына 17-ші ғинуарда Варшаваны освобождать еттік. Ең опасный, қаһарлы Sebab соғышым шында болғандар енді мен. 45'te beti. Мен 45-тімде енді. 40'ta Сугыш булгач бит инде күп мәртәбә үлем белән күзмә-күз очрашырга туры килгәндер. Сез менә шул вакытларда нишлидер егез? Кыен булгандыр инде менә беренче тапкыр үлем белән очрашулар. Бұлай енді. Немес белән күзгә-күз очрашкан шаклар булды. Бірәм тусқап атқан шакларым да болды. Беренчесе чип булды менә. Бірінші немес наступать ите, келе, отасың енді, тегедесің бі, тегеде аласың бі, жоқ мы, онсын бі көріп бұмай. Ту бір олар қуып алып кетеді, ту бір біз қуып алып кетеміз. Ойын сымағырақ бұлай енді. Мөшідан ышанмасқа да. Шегінген шақ, ортқа шеккен шақтар да болды, олға кеткен шақтар да болды. Ранен. Ona şunu söyleyeyim. Әнвәр бабай, менә һугыш вакытында һезгә тылдан әйбәт ярдәм иттеләрме? Солдат буткалары тәмле булдымы? Только миңа kulağım işlemeye kaldı.
Мына бұлай мәге ярзам солдат. Солдатның аның присягасы бар. Вот ошарға всегда есть 6 или şeker, li 36 şuran, li ayı солдатский diye. Payok. Bana отвечать ettim. Şu bil ona tırıştık. Солдатка. 8 kilogram gram ekmekке, 36 şekerge, sayga bil rıza. Şu kızım. Tünne старшина келіп, ошатып кете. Конечно, соғыстың соңға табарақ болды бетін мен соңынанырақ. Ну, ошау мәселесі әр түнні старшина келіп бір мәртебе ошатып кете. Икмәгін де бере, запас, күнде дейінді запас айтып қоясың старшина yol vaqtlarında getirip seni Rişava mişoğuna salıp alasın bir giyecek ekmek. Anlatım silemedi. Kim точно sile. Kim bu? Ala старшина ne ki? Ucunda старшина. Ümit soğunan. Точно. Бұқалай, һеҙгә ҡоралдарны өлгәштереп торалар инеме? Ул һәр вакытта өлгәшеп тора. Аның бер вакытта да корал турында эзлек булганы юк. Вай, инде советле корал. Nasıl bu karaknay? Ишева мишоғында ишева башка патрон. Автоматта булгас, значит, запас диска була торгайны безнең. Үшәр диска тоттым мин. Бу сугыш вакытында инде иң кадерле нәрсә хатлар булган туган яктан. Сезгә хатлар. Әйе, сезгә кемнәр белән хат алышырга туры килде? Туган яктан, туган илдән булай инде язып тордылармы сезгә хатлар? Сер булмаса, кызлар белән дә хат алышырга туры килдеме сезгә? Ансы кыйынрак булды кызыкайым. Потому что мен сугыш 17-18 яшь булган егеткә какой меня кызлардан или атайымнан, иреимнан алырга хат, потому что менің связы yok ине. Связы булманы. Потому что теге гелгенә партизан түгел, гелгенә алга. А безнең командир бар. Давай вперед. А ведь үйден хат алырга bizde андай не yok. Başım minanı mana soğuş bitkeninin sonundağına hediye Sovet председателя yazdı. Benim kullarım yerimeyini когда benim весь bitkenli. Buna sizge atvet versem, конечно, men hat aldınız mı? Bu mana okudu kayıp. Вот. Butan sözüm yok. Tıyıldım. 46 yılına men soğuştan qayttım. Oyakma. Ну, телесайны тегіз. Men ответini berdim. Турында шул вопросны инде сез Соғыш барғансы, раним болғансы, бір кімнен де хат алманым. Yazганнармыдыр, yazмаганнардыр, мен өзімде yazманым. Раним болып госпитальға кіргәс, бірінші хат яздым өзім. Госпитальда жатқанда бірінші хат шунда алдым енді. Госпитальда.
Onu ni Seyfullina Gülceynep degan kızıkka yazgan. Merhum endi minani ni yazgan tip yazmagan, ul yazmagan mana men xotarak etem. Onun enesi yazgan bular. Şuna min optıranam min etem bul nişem bulay. Opayım uldinde biten xat yazma tip yazgan enesi. Niye Lütfullah'ın opası bular bitu. İstanbul'dan Gülzeynep isimli ne? Şulay ettirip şundan soň indi ni singlim xat yazdım. Singlim bilen xat alışa başlanak. Hospitalda bir xatını aldım. Singlim var ina vasiyetimle. Soğuş bitken sırkavat tağın xat yazmanım. Soğuş bitkenden soň alışa xat yazışa başlanak. Ühünen bir kız bilen xat alışaydım. Ni kanditirisky fabrikada işleyini. Kızlar kubbitu. Sepo. Ha? İşmertega rane şonusunda. Kızlar kubbitu. Billah. Bir yigit yapmaz. Baylarım. Hey. Ki berekayla yürek akı biter. Ne? Ayra. Спықабай һеҙ еңеүҙе ҡайһы ерҙә һәм ҡасан ҡаршыланығыҙ? Нисек ҡаршыланығыҙ? Birincisi. Soğuştun birinci yeni günün min armiyadaydım. Baltik boyunda Baltik'a barıp yetkayından Rostok degan palı ostrovda Yengil günü mü? yeni günün 8'inde bayram ettik. Şundan biz de marşıvı bilen Polşa'ya ortaya alıp gittiler indi. Marşıvı bilen gittik kaytıp. Nişe Polşa Baltik'ten Baltik'ta buldum. Ben bir fikrim, dürüst fikrim bilen ilerledim. Tigi soldatlarını, Nefres'nin soldatların stramit ettik bize. Stramit ettiğini soldat bitirdi. Kavaleriyanın ve nelerin setlaların alıp atını yigip Şokiga bu Melinki stansiyasının neyine bardak. Bunda politsaylar barganlar. Tege nege. Buna şu politsay degen bizning soldat yigitindi. Tegende bardak. Amında onun soldatları Frislari yok уже. Şokiga tegende bardak. Bunlar iki flak samagon, utralar, значит, nega ketarga tiyish. Frislарын, sotliq yenler ne külesin? Bu moş külkü, sizge külküdür. Tiginde bu bizning soldat, tigi Fris tugul olar. Biz bulup kingen indi değil mi? Tugul bizning soldat indi, ayni indi o. Sotliq yen. Şukiga iki flagın billaha. Nimekay? Buna men tığlayım. Ayni işireyim. Tığlayım. İri bilen hatını amında iki yigit oturalar deydi. Onu sen mi şart mı var? İki flag bilen iyice. Beytem kim var onunda? İyice.
bu hatırlaydı. Bana ligeleti. Tıkı satlık yerler. Şuna tıkı malaylarını. Minik malaylar bitin. Malay tıkısta. Şukiga tıkı Germaniya gitarga kişiler indi. Yok indi. Şukiga bu neyini ağay bilen, hatun bilen irin elitip tiyip o'zimizning nega soldatskiy partizanskiyga olib ketdik. Bu endi ikki sotliq yanında nega o'zma qayberdik. Şu o'zma İngilizce şu. Buna şu bizning tege 36 ay 40 mı? Armiya soldatskiy neni minip qaytdı o yigitler. Ne soldatskiy ne partizanlar. Neydi? Большевик отрядına. Ne? Отряд, ne otlarını başım. Bizge kerekini ona şu. Neydi? İzvistiye kerek. Nu partizan bitu, partizan. Ona sağır. Partizan bitu. Şulaytıp ne bizning Varşava'dan bizdeki neyler yengip gitkenin sonunda biz partizanlarını Liga armiyaga ulettiler. Kıskasa etkendi vakitte armiyaga Rakasovski'nin neyine men Rakasovski'nin neyine koşulup опять армия, Рокоссовский, ведь как Жуков на Рокоссовский. Niye bilen 22 ay 22 iş yaşımda neytip kayttım bana indi şile bittim tevle Kalininde yatkan көп bitu. Hayrat. Gazrail'de anday tügül bitu. Bizning elde pamet var alo. Şunday bolarlık. Niye 82 yaş? Magu içerge. Magu silerge. Ne kadar 82 yaşta. Kim yürüyor? Kaçında birileri yok. Kızkayılar, kakaylarım. Şöyle. Әнвар бабай, менә сез беренче тапкыр җиңү хәбәрен кайда ишеттегез һәм ничек каршыладыгыз? Бигрәк рәхәт. Бу Калининда. Milanda госпитальдayım. Volga boyunda Kalinin'da. Kızlar kelgen bizim asılmalı tecrübe var. Yine bayramı menene kıskıralı. İdrit bayramat. Bizge давно или не. Yine bitti. Потому что kızlar bitti. Mine de 25 yaş. Kızlar bitti 16 yaş. Или 19 yaş. Kila. Bizge какой kızlar bilen söyleşir. Biz burada aytamiz. Bizge давно. Biz hani yendik. Bizge потому что oyak yok. Oy men gene tugulanda Lila Kalin'inda alla kovindo 80 mi alla
Ну, кызларны шулайтып, литеп, мактап җибәрә алманык. Безгә давно куандырып җибәрә алманык. Вот, менә ул сугыш нимәкәй, миңа 25 яшь булсын. Кызларга 19 я 20 булсын ул. Ут аларны да кирәк ине. Не, сугыш бетте, неен, истәсе килгәйне. Но соңынан аунанык без аны. Кызларга, ай, гафу итегез. Без бит инде нидә ут янган йөрәктә. Кызлар менә сугыш бетте дигәс, без анда давно бетте. Аяк булмагас. Соңынан без аны гафу үтендек. Конечно, меленке дигән кызым бар иде. Алып кайтам дигән кызым бар иде, меленке. Ана белорус кызы, ана Калининның. Коркмагыз. Онда миңа 25, аңа да может 19, может 20 яш. Барыбер мин аны үйгә кайтасым килде. Атайым юк. 44 елны юк ине шокига. Тыңла. Мәйтәм теге кызга. Мәйтәм бигә барып, әзрәк аякны төзәтеп кайтам әле. Алдау бит инде. Ну, урыс кызына ничек мин аны өйләнеп алып кайтайым. Мәйтәм бигә барып, мәйтәм аякны төзәтеп кайтам. Ишнан леттімді провожающий не алып келді бізді мына неден Калининградтан Москваға қатыға шынан енді өзім қайттым. Шынан қайткас шо илай білән ақтам шынан мәйтем 45, 25 яш Зелеха деген kızını aldım. Buna neyinin neyin ağlanım aldım. Nu, şulay bitindi. 25 yaş, ona 19 yine, niye 25? Dünya kırdık biz. Dünya kırdık. Fris'nin balalar üstürük. Dünya. Фрис. Бабай, менә быел бөек җиңүгә 60 ел тула бит инде. Сез бу көнне ничек, нинди хатирәләр белән, ни тәэсирләр белән, уйлар белән каршылыйсыз? Дулкынланасызмы? Шатланам. Елайсыларып килә. Соғышлар искә төшсә, бигрәк кыйын. Сезнең нинди тәэсирләр быел бөек җиңүгә 60 ел бит инде. Сез дулкынланасызмы бу көн килеп җитүенә? Кулына дулкынланам. Потому что мин аякка карамайым. Потому что мин исән. Мин аны карчыкның үлүенә дә, кызларымның, кияүләремнең мона дигәненә шатмын. Минең бар хут җулай, хут ние бар. Минең иптәш туганнарым бар. Ой, йөрәкләре бит аның Әнвәрнең. Шулай. Менә сез Сыпык бабай, Әнвәр бабай, сугыштан чыгып кайткан ветераннарыбыз, бик күпне күргәнсез, бик күпне кичергәнсез. Сугыштан соң да авыр еллар булган бит инде. Менә минем соравым шундый, хәзерге буынга сезнең нинди теләкләрегез бар? Нәрсә дип әйтерегез менә хәзерге яшь буынга?
Ni tip aytayım indi. Kadirgi boğun yaşlar bik rahat yaşaylar. Bizim kökte ağırlıklarını kurmayın. Min şunan aytam, mana bu illençi yıllardan son tuğan balalarına. Asubinne. Aybat yaşaylar, rahat yaşaylar, yaşasınlar. Dünyalar ikincirak özgarip gitti. Ondarak iz kalmay bulmaydır. Sabah. Bir de azrak koşulan. Buna sabah senin ettin bit. Buna rahat yaşaylar. Rahat edip yaşasınlar. İyi. Hazırda sen koşma. Dikkat et. Bu vaqtda davlatimiz bitindi ko'p hurmatlar ko'rsatadi veteranlarga. Shul hurmatlarni tuyasizmi, ham siz ular bilan qanoatsizmi? Hukumatning bergan hurmatlarına qanoatman. Ilg'otlar bilan bik yaxshi foydalandim. Ilg'otlar da ko'p bo'ldi. Asubinni transport, medikamentlar bilan ular bilan yaxshi foydalandim. Mana so'nggi vaqtda medikamentda yo'q, ilg'otda yo'q. Mana shunisidan azroq o'kinam. Siz Anvar bobay, qanoatsizmi davlatimizning hurmatlari bilan? Kıldırayım mı? Kılayım mı ki? Bilmeyim de. No, veteranlarga rahmet. Amına nelerce kolxoznikka bire bize yok. Minane şu kolxoznik, buna ben veteran, 90 olan ben. Конечно. A buna kızlar, kiyevler, işley olarga şiş, şulay bitindi. Diyor, ya beres bire, ya bere. Diyor, oksana birsen o ne? Заработанный oksana birsen o neyge? Kolxoznik. Вот şu, nime kay miga? Miga rahatı. Milyon. Oksalamni. Yara rahmat. So'nggi so'rovim sizga qadrli veteranlar. Mana siz eson sog'lig'ini Xudoy taolo bergan umrni yashab yotasiz, motor etibgina deb aytganda. Siz mana o'zingizning shu turmushingiz bilan bugungi kungi turmushingiz bilan qanoatsizmi, baxtli deb o'ylaysizmi siz o'zingizni bu dunyoda? Oh, mamushka. Buna javob beruvi qiyin, конечно. Hayyan tugulu. Ne? Bu. Bugungi kunda men o'zim yolg'iz yashayib yotaman. No. Ne Deb aytsamda, yanlış kılasın. Sizning bit bolalaringiz bor. bolalarim bor, men shular bilan baxtli. Bu. Boyman shular bilan. 3 qizim bor, 1 o'g'lim bor. O. Kiyavim var. Men ular bilan boy. Suyunam, quvonam ular bilan. Hurmat etib turalar. Yordamlari tiya. Hürmet обязательно. Siz Anvar bobay. No. Neyse aytayım. No, sabah kuvveti. Kalaşım yok. Kızlarım, kevlerim var. Aksanı kuvveti var. İskanda semttir. Det. No, şu abolalarıma nadir yorzam. Ben nime kaysam min. Nime kaysam min. Tamakan tartmayım. Orakan ismayım. Вот. Bolalarıma, onuşkalarıma обязательно, как сапогка. Sizga zo'r rahmat. Bizning angamashlaringiz bo'lgan uchun zo'r rahmat so'rovlarga atish aytgan uchun. Eson sog' bo'lasiz. Dur. Biz mitinde İslam ol. Buna benim Şatman'da var. Yigitleri var.
Onlar bişev me. Köpmedir indi o, şu bişevdir indi o. Nigamat neler isimlerinde var indi o. Ahtamdır, neydir. Ana şu bişev, bil 65 kişilik. Bana когда-то. Ana şu ulu bittiler. Hazır biz sıbbuk bilen. Bula diyen. İkavdan ikav kaldık. Ay, ikav. Kuanıp yaşayız. Sıbbukka bana eli sezinin bilen kigenle min kuandım. Metin balalar kigen. Nuş tağız najit. Bala bizning bala bitu. Balalar. Okutursa ne? Biz bit ikav. Onlağız kızlar. Şatmanda bir şey var. Mur didavle basalım. İn neler voyunlar nelerinde başım bir şey. Buna rahmet olarga. Sen bir şatmanlıkı? Yıldarlıkı. Barlar. Batas tokta. Yıldarlıkı. Sen koyda okutar? İstanbul'da. Kim kadar o neyinde? Yemek atın. Gittiğinde o düşeysin al. Neler? Frontaviki. Min de koşulup yıldarlarga, şatmanlarga selamımdı derga dileymin. Mini kanişe yıldar şatman İslamol nak bilgenleri mindirindalarının. Rahmet. Sizga zo'r rahmat. Revolüsiya soğuşu şu an sıbuk yırlamasa bulmayındı bana. Beni kaynışmıydı. Bana koşulur bana. Ne vakıtan. Bana neyinin ismini unuttum biz. Bana bırakacağım. Bana bizim neyinin. Var neydi? Hazır yırlayım yine. Dengizde bu türlü yırları, akileri. Beri davulana da bertana ravşanıya bağırım. Beri davulana da bertana kummellerim hediye aşkına. Kummellerim hediye aşkına. Haberin yok bu aralara. Selleme etmeyiz ki yerlerde ravşanıyam bağırım. Selleme etmeyiz ki yerlerde onu halkayın yarrak illerde. Onu halkayın yarrak illerde. Ak sarılıklar ıskan ağizellerinin tuğaylarını yalnız gizlesin. Ravşanıyam bağırım. Tuğaylarını yalnız gizlesin. Seslerini kimge eyesin. Seslerini kimge eyesin. Elde şulay bariken Ali.
Yadım kışıttar koyta Güldür sesikke otta Hin balıkı hangi bekatla yandım Gelir hang tip küttem Küttem inelav irkam Bitka ağındım hinev Balım Tamam Gelir küttem Allah'ın şaklamak Aleyhum koyala Gitar gelir hangi küttem Bol Tarih bitterin hinin altın Tağın ileri görürün halkım Kan hıray deren yaraların Rengider yetim balaların Eylene dünyalı eylene Yeldergen esirlerdi bile Boğatlar boyuna haklangan Halkımızga basım yahalgan Tağın ileri görürün halkım Aziz halkım Udekke ude kara halkım Üte yalkın Tağın ileri görürün halkım Aziz halkım İzgi bulun her attan tağım Tarih biterin hinin yalıkın Dağın ileri görürün halkım Baş güdere batır ullarım Bağavlaylar tutup kulların Eylene dünya biz eylene Yeldergen esirlerdi bile İrikli ilde yaşar mı hul Minin bavan hem hinin bavan Tağın ileri görür hem halkım Minin halkım Udekke üte kara halkım Üte yalkın Tağın ileri görür hem halkım Aziz halkım İzgi bulun her atkan dağım
Elek manda ulu aval ide Balkıp yana ide utlarım Kalgan dügen istelikler bulup Nigizleri ginen ibarı Bayılarda siz oğul balaları Daraldı kızı nige uzışıp Bəxtlərini tabalıdı kızım iken Tuğan nigizlerini unutup Görüşmisiz bir de görüşmisiz Tügel de bit yirak aralar Ükenerge tura kilmez miken Rencimez mi ata babalar Koylarda siz ovalı balaları Daraldı kızı nige uzışıp Bəxtlərini tabaladı kızım iken Tuğan nigizlerini unutup Görüşmisiz bir de görüşmisiz Remeler bastı yollarını Sizden kalgan nigizlerini jellep Jiller kılıp yürüdüğanı Koylarda siz ovalı balaları Daraldı kızı nige uzışıp Bəxtlərini tabaladı kızım iken Tuğan nigizlerini unutup Koylarda siz ovalı balaları Daraldı kızı nige uzışıp Bəxtlərini tabaladı kızım iken Tuğan nigizlerini unutup Bəxtlərini tabaladı kızım iken Tuğan nigizlerini unutup Koylarda siz oğul balaları Sid yerlerden kede olatan tuğel Sid yerlerden kede hara hagar Kuşlar asa kanatlarda gider Tuğan yaka bulgan minen hagar Kuşlar kuşlar kaldırmagad minen
kanat halbında set yerlerde Kıddar bit altan tugel hagar Sid yerlerden kıdı yalakan tugel Tane yala anam yene halkan Bu dilemde kader yala yazar Tal berelep kemeş kerefe gasar Kıştar kıştar